Kinong hilang bahag khmat joka National People's Youth Front Mawati Block tentang si lami syakmat ban pensai halor kijing syakin tho UMLA ka Mawati uba da sakhiat bha lamare ba shimla tre kam bha kham tam habayade bat ki surok bat kiwe ki kampen roy ha ka Mawati constituency kumbala depan kerendau jelas region ini halor kini ke surok ki bangi layo ditip now building star persen song ba surok jungi ga depan sanction kumbala depan patrayo jelas region ini te ngadon benong ba kini kisi kimi ki gijing keren kenyum na ki ba jungi mauti ke naliang junga NPWF ngidon benong ko ki ba beik jungi boka mauti susi ni suha malaysia ekpor namari wo darsian on isu no mo ta kumba ye jintip na building star jungi te ngisung e sikade ya UMLA rom jungi wala imla ban penyo agni ki banai ki ba haswa jongga niki surok ki belum jongga mauti jungi surok na muslim tu sonidan belum sok komentar bat site liarbang tu molos nai pun jiki mungkin molo mene andai ni layo pat kapor ke badang biang kapok jongga tem mo sansna ni sungu e meleva dan brom jungi ulti stom sha we David ke kya son jungi ka mauti konstitusi te sok di blok biang ya mele jungi banang yo met pesai plan banang la menteri kamahan kumta poi ba jongga do mauti jungi iwe bat kistim ki ba ila ular ingai bakin urlong te kebide bet ini kisrok ila urlong ta te ngadon ban ong ru ki ba jungi mau ti ba ngadon gino ki mo ki skim ki bangi layo jutip ki ban urlong ki badang te proposal bat ki ba la long ru ta ki layo jutip ki bangsa isu wawadar bangin dei ban long isu politik da ka ba surit yang kerpat ki perlok no dei ban long isu politik dari ngisungu ini dibenpau jeung sungu ya ka sokar jungi government MDA government bola yarap ini benpio ini cimuntoy bat khamtam ngaban aga bede MLA berong jungi di balai lestom penbiang penbit ya gijing kam jungi ko ka dong mahoti umdei tan surok nang ikeng ki babun ki development ngimla benlen gi pediang nang liu MLA jungi sodon bok e penyo family jong mangai lang dhar family jong mangai lang dhar kadeka family ke ba ai ke trepat ba bat leseng ya kubur ya ta diperlok lese hagaji I jong ngahi marwai ila le khambun ya ba untuk nado pun susi marwai bat mauti jungi menta tetang begini kentin nga tepat request ya baro ki perlok project ni ba dong mauti begini ai ke trelang khamtam andalang ila pentri ke surok kepada kini kasrok lat cigrut tu sonidan bar ketika wa amken ke bang yong ler bang tu biasnai wa amken kini ban ai ji trilang ban ya don ga corporate moh kenang job ini kam nang ta ka jing do jung pat ba mati na kaliang jingi kino kit kam jong ka NPWF Mawati constituency ha ga jing lang president jong ka NPWF Mawati block nanta I working president I penbahalang SIM bat kunjuru hajing dolang I presiden jongka umpuin sarkil bat baro kinongkit kam jongka NPWF jongka Mawati blok ni wanra aki bat pensyai syakit ba nongsong snong jong baro ke konstituensi jongka Mawati halor ki jinge ki ba nagaliang ki paiga jongka Mawati hi berwei nakapor syakapor nilai yang kendo, bat kapang kaba khmat kaba nagaliang sing ngin pensai mata kolong halor kasurok kaba nagaliang kajingi kinagit kam kiba khmat juga NPWF nilalai pan yang kendo ya PWD minister bat hadir kajing lek jingi kendo jingi ni layo ya ka jing tip kaba pekan bana kabenta kasurok kaba naler syasabudan nagaliang ka government kala dapat sanction but ka amau jong kade ka surok kolong khatra kelur santrola kade ka intermediate lane but ya boy ka surok ka bana khandoso sha jingking umkhan kade ka single lane nagaliang ka sarkar kala dapat sanction ya ka amau ka ba arko kelur but ka jingjrong jong kade surok approximately 10 kilometer. Tena kaliang ji kilong kitkam jong ka NPWF sasisian ngasgo ban
ai kublai ya ki nong sunong juga constituency ya ki pressure group ki beper ki balai ini lang sakmat kumno ban pensngo syaka sarkar ya kajing don kam kaba nakaliang jungi ki peba juga mahuti ya kendu bar hajo kopor nakaliang jungi ngisngoro banai kajing kublai ke basikadaya ya UMLA badan burom jungi I badas kel amre bar punjuru ya PWD minister isa Preston Tensong bar punjuru ya ka MDA government ni brokoi namar hakni Islam nakaliang jungi nadu ki kenhun tre mon subha per kat bala ila persiapan peskus ka sorkar batat hadu kene ka geti bana kaliang ka sorkar kaladap ban sanction ya kini ki surok ki bana kaliang jong